tufite umutekano ahantu hose, tufite neza ahantu hose, ni Imana ibiturinze nta wundi witurinze, ahantu hose tuba tufite umutekano, ndarukunda cyane. Nacecikaye mama njanye kwa nyokokuru, mbahani ikikaye imyaka 7 cyane. Nuvuga ngo yaragututse ngo ibiryo yabinyayemo? Yanyayemo. Hanyuma arabiguha ngo ubirye? Yacama ibice yanyayemo. Nakubwiye ngo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona kuzapfura imbwa, yakubona kuzapfa usaze, yakubona buri wese afite uko gufata. Tuguhaye ikaze inshuti yacu. Nawe. Hanyuma uyu munsi turifuza kuganira nawe. Nanjye ndabyifuza. Hanyuma watangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Ndicunge Jean Claude. Jean Claude. Hanyuma Jean Claude, mu buzima busanzwe utuye he, ubahe? Nuye hano ku giti cy'inyoni. Nuye hano ku giti cy'inyoni muri Butagara. Hanyuma watangira wibwira abadukurikiye, uri mwene nde, uvuka hehe, mu ncamake? Vuka Igitarama. Ku murenge wa Kabacuki, nakaba naracanye Kigali. Hanyuma papa wawe yitwa nde na mama? Mama wanjye yitwa Janinka Tarikiya. Papa wanjye nawe uriho. Waba wibuka amazina ye? Papa wanjye yapfuye nikiri mutonya. Nuvuga ngo ntabwo umuzi? Pole sana, pole sana. Hanyuma wageze i Kigali gute rero? Nacecikaye mama njanye kwa nyokokuru, mbahani ikikaye imyaka 7. Imyaka 7? Nuvuga ngo waje i Kigali papa ari ukuzanye kwa nyokokuru wawe? Mama. Mama? Ni mama wakuzanye? Kuko papa yapfuye kera, sorry. Hanyuma ugeze i Kigali ubuzima bwabaye bwiza, bwagenze gute? Tubwire mu ncamake. Bwakometse gukomeza buba bwica, ahandi bukaba bubi. Ariko ndabyishimira, ndacyahumeka umwuka w'abakima buri bwica. Hanyuma ugera i Kigali Jean Claude, ni igiki cyakubabaje utazibagirwa? Ikintu cyambabaje ni umuntu wanutse cyakibicyo yanyayemo. Byonyine. Yaragututse? Yaranutse ariko ntabwo byambabaje cyane. Nuvuga ngo yaragututse ngo ibiryo yabinyayemo? Yanyayemo. Hanyuma arabiguha ngo ubirye? Yacama ibice yanyayemo. Sorry. Hanyuma rero tubwire, ibibi n'ibyiza biragendana. Ni iki cyiza wabonye i Kigali ukimara kuhagera? Niki cyane i Kigali, ikintu cya mbere nabonye ibintu bikacandwe. Nabonye ari umutekano, mbona ari imihanda, mbona ari iterambere rikacandwe. Nuvuga ngo wishimiye umutekano uri i Kigali? Nandi hose. None se aho Igitaramo wabaga nta mutekano wari uhari Jean Claude? Umutekano wari uhari ahantu hose. U Rwanda kwacu ni ukwerekana yuko rufite umutekano, kandi rufite imbaraga two kubona iterambere rikacangwa ahantu hose. Wanagira ngo mbwize ukuri, Igitaramo ni Kigali, duhe itandukaniro ry'Igitaramo ni Kigali. Itandukaniro cy'Kigali, ahantu turahinga, tuyikitarama tukanatera ibintu by'imyaka tukagaburira Kigali. Hanyuma Kigali yo, nuvuga ngo i Kigali ntabwo duhinga rero? Ikigali abahinga ni bacenya. Ariko mu cyaro barahinga? Barahinga. Hanyuma watubwiye ko ufite impano nyinshi. Mu mpano ufite n'izihe ufite Jean Claude? Impano mfite ni indirimbo y'u Rwanda. Wahimbye indirimbo y'u Rwanda? Tutararengaho dusuye inyuma gatoya,
watubwiye ko uri umwana umwe iwanyu. Nuvuga ngo nta barumuna bawe ugira kuri papa wawe? Ntawe. Ariko mama wawe aracyariho? Mama wanjye aracyariho. Muravugana se? Turavugana. Hanyuma rero watubwiye ko uri umuhanzi, ngaho twibwire nk'umuhanzi mu ndirimbo twumve nimba ushoboye. Afrika yacu hoye, Afrika yacu hoye, Afrika yacu hoye, hoye hoye, u Rwanda kwacu hoye, u Rwanda kwacu hoye, u Rwanda kwacu hoye, hoye hoye, Abanyarwanda hoye, Abanyarwanda hoye, Abanyarwanda hoye, hoye hoye, abaturanyi hoye, abaturanyi hoye, abaturanyi hoye, hoye hoye. U Rwanda kwacu ni kwica ahantu hose, ni kwica cyane. Tuba tufite umutekano ahantu hose. U Rwanda kwacu hoye, umwana mutonya afuka u Rwanda kwacu hoye, umuntu mukuru afuka u Rwanda kwacu hoye. Ndarukunda cyane. Ahantu hose u Rwanda kwacu ni twica cyane. Tuba tufite abaturanyi ahantu hose. U Rwanda kwacu ni twica cyane. Umugabo afuka hoye. Turabica neza. Tufite umutekano ahantu hose, tufite neza ahantu hose. N'Imana ibiturinze na wundi witurinze. Ahantu hose tuba tufite umutekano. Ndarukunda cyane. Tufite urukundo ahantu hose. U Rwanda kwacu rurakundwa ahantu hose. Tufite iterambere ahantu hose. Ndarukunda cyane. Tufite abaturanyi abantu hose barafukwa woye. Ndarukunda cyane. U Rwanda kwacu hoye, u Rwanda kwacu hoye, u Rwanda kwacu hoye, hoye hoye, Afrika yacu hoye, Afrika yacu hoye, Afrika yacu hoye, hoye hoye. Jean Claude urakoze cyane. Hanyuma se iyi ndirimbo waba warayikoreye amashusho cyangwa amajwi? Oya, n'ubwa mbere ndirimbye. N'ubwa mbere uririmbye. Hanyuma urasaba icyo abantu badukurikiye kubw'iyi ndirimbo yawe? Nataba abaterankunga yuko bantera inkunga nakacamuka. Nakaba n'abandi bose b'abahanzi. Urifuza kuba umuhanzi? Imana iguhe umugisha cyane. Hanyuma rero Jean Claude, iyi ndirimbo yawe rwose ni nziza. Hanyuma niyo ndirimbo ufite cyangwa hari izindi ufite? Hari ikindi mfite. Hari izindi ufite? Ariko ntabwo urazi nonosora neza. Narakinonocoye. Ngaho duheho sample twumve, duheho mbese urugero twumve indi ufite. U Rwanda kwacu ni rwiza, u Rwanda kwacu ni rwiza, harimo intwaro, harimo intwari, u Rwanda kwacu ni rwiza, u Rwanda kwacu ni rwiza. Ndumva aribanze guhimba ku bijyanye n'u Rwanda cyane. Urashaka kujya, ndumva ukunda igihugu cyane. Imana izabigufashamo kandi turizera neza ko abaterankunga bazaboneka. Hanyuma rero sinzi nimba hari ikindi kintu wabwira abantu badukurikiye muri iyi minota twari dufite. Abantu bamurikiye bakunda u Rwanda kwacu, baciye umuco mwica, baciye urukundo ahantu hose, baciye gukundana neza kandi baciye ubutwari ko gukorera u Rwanda kwacu, kandi baciye n'iterambere nziza, kandi bagira urukundo ahantu hose. Urakoze cyane Jean Claude. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko nari mfite, ni gutyo wavutse uvuga cyangwa ni indwara warwaye? Oya, ni mugiga. Warwaye mugiga? Nuvuga ngo wavutse nk'abandi bana, hanyuma mugigiza kugufata uvuga nabi. Hanyuma hari icyo muganga yaba yaravuze ku bijyanye n'indwara yawe? Yavuze yuko ni mugiga. Nakaca na cice mugiga na konjonja kuyitwara.
nuvango ntabwo uzongera kuvuga hanyuma ubwo ni naho Imana ubwo dusaba abantu bagusengere uzavuge neza hanyuma rero uzi gusenga ndabitse ngaho usabira abantu umugisha badukurikiye n'abazagutera inkunga hanyuma ibindi ni Imana izabikora. Uwiteka Mana twe waturinze tubana nawe twe waturengeye tubana nawe tweta turacaturinze tubana nawe turacahumeka ikina cyawe Mana tweta ucatuturinda tubane nawe ucatuturindira ukwanda kwacu ucatuturindira n'abaturanyi bacu kandi ucaca unaturindira n'abatukurikiye bo tubaho umukica kandi nabifuca kumi nkunga kandi ubaho umukica ahantu hoce muri aka kamwanya ucacu turinda tubane nawe Mana twe ucacu turengera tubane nawe kandi ucaca uturukundo rumwe kandi ucaca utumunece rumwe Tata wera nyiringa ucacu turinda tubane nawe byamace byice mu ikina cya Yesu amen amen sawa.